Ngihlala sezansi siyakhulekana nabesilweni benkovu enamandla. Yabona ke njengamanje ngihleli nokhokho Vula, ngihleli nenyanga ngihleli nodokotela uMhlanga, ubaba kaNgonyungunju. Kodwa njengamanje inkulu indaba inobaba uMthombo, inobaba uMngoyi. Abantu bayifuna lento. Dokotela, baba. Ayi. Dokotela. Kunjalo Japereja kupenda ngisasho kanjalo kubantu. Ayi. Dokotela mangena la esigodlweni namhlanje. Yathi mina hayibo ngase ushoqa ikhanda manje isebenza kanjani le dokotela lokhu uhambile uye eMozambique nje wasasikhona eMamboni lapha abantu befuna izinto ezinhle abantu besho ukuthi hayi bafuna ukuthi umkhulu ebasize sasabona ngisho ikhehladala lele igobela wakho ulivusa la khehla lela before simthinda madoda amakhulu shashasho mara maskala siyaplaza kasaka ala lasho khona amadoda amakhulu engibuye nawo ngale ngathathe kumkhulu uMthombo mkhulu engithi mangikhuluma khona nabantu sikhuluma ngokhubalo ngoba umkhulu uMthombo lapha ngaya ngoba ngihluphekile ngeke ukuthi ayongikhulisa kakhulu ngalezi zinto abantu abazifunayo ingakho naye ngakhetha ukuthi ngimveza kubantu bakwazi abantu ukuthi bambona bakwazi ukubona umuntu okuyena yena umuntu owangithathisa lezi zinto nomuntu okwazi ukwaka lento yendabuko ngoba lento masibatshela abantu ukuthi silandile kunabantu abangena bathayi lento kuyinto kunabantu abakhuluma kakhulu la sifuna ukubavezela khona abantu ukuthi umuntu osuka eserious uma sikhuluma ngendabuko kwatshola khona la akukho enyangeza ku TikTok akukho enyangeza ku WhatsApp no Facebook la kusenyangeni ewaziwayo ngomuthi owenzayo. Dokotela sihla sikubona uwela uye eMozambique sisibona nje la mbukeli kuvela nanemali la 200 lo wakhona lapha eMozambique mkhulu abantu abaningi bayazi ukuthi mangabe ubuya nezinto ezinhle. So sike sakubona nomkhulu uMngoyi uMthonga ukwakuveza ukuthi lezi zinto nazo sihlezi kubabaze na umkhulu nemoto umkhulu nemizi emihle umkhulu uphumelele ngize ngithi mina ngalala ngawo lo mkhulu uyeni lo owenza ukuthi ngempela izinto zenzeke mkhulu safisa ke namhlanje usinikeze ukuthi yini le obuye nayo eMozambique njengoba sesikhona namhlanje sesila esigodlweni sakho komhlaba. Angithandi ukukhuluma kakhulu abantu bayibonela naki ngidume ngakho kwaJoe mkhulu ngeke nje basangibuza kakhulu abantu abalazi ikhubalo nathi ngidume ngakho ayi naki ngidume ngaka amasimbo omkhova abantu abahlala bafuna ukwazi ukuthi kanjani uma umuntu efuna ukunyamalala noma umuntu owaboshwa usebenza kanjani mkhulu lento into esikhipha ngayo umuntu osuke waboshwa kwaJoe le mali ngokuyibona nje ngoba ihleli lapha ngisebenza ngayo umuntu osukezele ekhaya kuzogcaba umgwarantshentshi mangikhuluma ngomgwarantshentshi kwaJoe ngisuka ngikhuluma ngalento abayibiza umhlume kahloyile lento ke kuyihlahla leso samba nemali lento kwaJoe into engathinta noma ubani ngibuye futhi lapha ngikhuluma ngesandawani isandawani kwaJoe ngikhuluma ngento engigeza abantu ngayo ngoba kukhona amabhava abantu basuka bafutha ngamafutha wenhlanhla la ke ngisuka ngenzela umuntu othi mina izinto zami azihambi noma ngathi izinto umuntu ziyahamba kodwa kunomuntu othi mina ngiyasala kancane kangaka impilo yami ngiyayibona khona iyakhona kodwa iyasalela kancane kangaka so ngifuna ukukhulisa lento ikwazi ukuthi umndeni wami uphile kahle. Dokotela abantu abaningi mabekubona bathi hayi uMhlanga uthwele hayi uMhlanga unanani hlezi sibona hlezi kunemali wasibuka nje la mbukela ngasekhaya hlezi sihlele emalini masibona wena soke sibona imali mkhulu kusho ukuthi namhlanje ungaqinisekisa udokotela ukuthi ikhubalo liyasebenza. Ikhubalo liyasebenza kwaJoe la ekhaya bengichazela nje enye indoda esanda kuhamba le ndoda abizwa ngibongale emoto khona emoto ekhona la ekhaya engakabi namaphepha le ndoda lena ithe mayifika kwaJoe la ekhaya siyenzela izinto yasizichazile vele ukuthi isebenza ngamakhampani njengoba nabanye bangilindela ngaphandle banamakhampani labantu ukuthi ngeke abanye bathanda laba abantu basebenza ngama-truck abanye basebenza amamayini kunomuntu kwaJoe othi mina ngingathenga indawo ufuna uqala emayini nami umuntu omnyama ufuna ukuzama ukuthi aphile naye nabe right kodwa akafuni ukuthwala lowo muntu ke babagwaJoe usuke ufuna uqala ibhizinisi asizokumthwalisa thina umuntu othi awenza ibhizinisi okumele abantu bakwandasinda futhi bakuzwe ukuthi akukhona kuphela ukuthwala okuphumelelisa umuntu kungafika umuntu onomqondo webusiness mina ngikufaka ikhubalo elilekelela amandla wakho ukuthi uphumelele sikhuluma ngani kwaJoe masikhuluma ngokuthwala ukuthi senginike isipoko nginike ungonyongonyo sikhuluma ngomuntu othi mina ngaresign angisasebenzi lowo muntu ke anginawo umuthi mina wokuthi umuntu umlandele imali engene endlini anginawo umuthi mina wokuthi umuntu umlandele imali engene ebank lowo muntu udinga ukuthi afike la ekhaya ngimthatha ke semathuneni ngo12 sovusa isipoko lesala ekhaya kungoye kuyena uzomlandela imali mkhulu abantu abaningi njengoba ngisho ngithi balokho beyibuza ukuthi into yakhe isebenza kanjani ngoba uMhlanga usemncane lento yangena mkhulu usemncane
so mkhulu njengoba ningena usemncane sikuthola njengamanje usuke izinto ezinkulu ezidlula wena ungathini mkhulu kumuntu obukele video othi mina sengihlupheka iminyaka mina sengihambe zonke inyanga mina sengiqedile kahle angazi kodwa nje sengithola ngisho izandla ubungathini mkhulu ngoba siyakubona ukuthi ikhonto khona konke iyenzakalayo nayi imali sayibona azi imoto sayibona kunabantu abamela ngaphandle abantu balinde wena kahle lami kumuntu othi yena sehlupheka iminyaka ufuna ukuyishintsha ngempela impilo ayiphilayo babugwajo mina engakusho kumuntu ngathi ngicela ukuthi angangibuze kakhulu because angisebenzi ku Facebook angisebenzi lapha ku TikTok lapho umuntu ongakuthola angathola ucingo lwami azama ukuthi asondele kukimi sihlalisane phansi njengoba hleli kanje ila umuntu engizomchazela khona ukuthi masikhuluma ngengcebo sikhuluma ngokuphumelela sikhuluma ngani kunabantu abeze bathatha ikhuma baye enyangeni bamba boshiya imali zabo namhlanje abanye bakhala lento ebunyanga sekwaba into ezihlazo nje ngathi ayisasebenzi ubunyanga mina ngiyabuyisa ngithi ubunyanga bukhona kuya ngokuthi umuntu oya kuye uneqiniso yini ngoba abantu lamasuka sikhuluma ngengcebo asikhulumi thina ngamagundwana asikhulumi thina ngani sikhuluma ngokulapha umuntu aphakanyiswe esikhundleni sikhuluma ngokuthwalisa umuntu abe nesipokwe noma nento ayoyithuma imsebenzela yena lene ekhaya noma kanjani ke usibuka la khona njengoba sisho sithi ke ihleli nokhokho uvula inyanga komhlaba lengana kwakhubani begcina ungalimba abese kushala ukuthi akwazi ukulisebenzisa mkhulu umuntu uthi mkhulu sesengizwile ukuthi ubuye nenduku uthi ayiphi induku ubuye nayo lapha eMozambique ngibuye nomgwarantshentshi ngizophinda ngibakhombisa futhi abantu induku engibuye nayo lapha kwaTsho nanti umgwarantshentshi lona abantu abangawazi bazowazi ngamuntu umgwarantshentshi ngolimi lezulu bawubiza umhlume kahloyile njengoba ibona ngiyibambe ngemali ngenza ukuthi kungaphephetheki le mali ephansi ngoba makuthiwa le nduku ngiyibamba ngaphandle kwemali yabona mangithi mkhulu yabona kwemanje uthi yenzani ngizogcuma emalini iglass idonsa imali umhlume kahloyile lona umgwarantshentshi into efunwa abantu abanye bafuna imali othi mina ngiyafuna imali angageza ngale nduku lento kwaTsho mawuthi umuntu efuna imali nginamali lezwa lakhaya ngithi kancane ngikufakele emanzini ngithi ngicela ukuthi ugeze mntaka baba ubiza imali ukuthi ufuna imali uyothi usuka la makuthiwa kunemali zaka bakwaleta zona noma unamathenda balindile noma kunemali obolekisa ngayo izimali zakho zizobe zize kuwe ngoba sunuka imali manje even ungathiwa lento ngithi kancane abanye bake babona ngidabula imali ngoba ubona nje ama 200 le kwadabula la ekhaya kanje le mali lena ke imali engisuka ngishisa ngicuba nomuthi mangenzela umuntu isithwalo noma ngenzela umuntu lento ngoba ngifuna ukuthi umuntu aphathe imali kholo asibanikeze inombolo khehla lami singageqa amakulu ngathi semuka ngiyabona sekuze hlasimisa nomzimba ngoba le ndawo enhleli kuyona hamba yabona ukuthi hayi kuyashisa la mkhulu asibanike inombolo umuntu othi Dr. Mhlanga ngiyakufuna Dr. Mhlanga ngiyifuna lento umuntu othi uyayifuna lento uthola kanjani amanamba esingabanikeza wona babugwaTsho kusayiwo lawa ethi 063 802 4862 baqaphele nje lapha ko 079 namanye amanamba atholakala ko Facebook kuphi akumina ke lokho mina okumele abantu bakwazi ukuthi uFacebook angudlali into enginayo iTikTok neTikTok angiyidlali ngiyafaka ngifaka ama video ngiphuma ngibaleke angihlali ko TikTok umuntu ofuna mina uyongithola endumbeni ngoba isikhathi so TikTok anginaso mina ngisebenza 24 hours la ekhaya mkhulu kwathembisa sisiphethe ukuthi nabafuna umngoyi bazokwazi bemthole abantu abafuna umkhulu umngoyi futhi bazokwazi ukuthi bamthola naye ifona kaMkhulu Mngoyi ehlangana noma ngayithola kanjani lapha ekhona number kafona kaMkhulu Mngoyi ke inamba yangaphandle ke ethi *25884 9907 6141 inamba le yaseMozambique ngizobaphindela ithi *25884 9076114 inamba yangaphandle le mawuyifaka icode noma ungathi 00 uthi W584907 uzokwazi ukuthi umthola kuye umkhulu Mngoyi ke leyo umkhulu Mngoyi abantu babuza ukuthi khona omunye lapha engingambona uthi mkhulu okhuluma ngenyansoro okhuluma ngemamboni uthini okunye abantu mangikhuluma ngenyansoro ngikhuluma ngendawo masiya eMamboni abantu abake bahamba eMamboni ufika uthi Masinga uthi Mashishi
mawuqeda imashishi ungena kuphi esiklaneni modlule esiklaneni ke ufica la kukhona khona isipokwe umuntu emamboni njengamanje kunendawo uma emamboni udlula khona kube khona isipokwe esigaqa induku kanje esigaqa amakhubana okukhombisa ukuthi la so uyakhona uyakhubani yes mase ungenile ke uyaphakathi uqala eNyansore modlule eNyansore ethi 50 km to emamboni ngaphakathi mina